sasabihan na po ni kay katamong ibanghelyong yeni, na etamo kakabye in a settled or permanent situation. Hanapin ng kasebyan, na numan at syoketi kingyato, mawawala. Nothing is permanent, including persons. Gana-gana mawawala. The seasons, our world, and of course, in kekatamong biye. Kumbaga, maglakbe tamo mo po, Kenny. We are all pilgrims. We are all on a pilgrimage on earth. And our final destination, yapin yung banwa. Ating banwa, yapin yung kayabe may ingapong Ginoo. Subalit, sabihan na ng Ebanghelyo kay katamo ngini, etamo kano masyadong mababalisa tungkol king kawakasan ng panahon. Eta na kailangan isipan nung kapila niya datang ining end of the world house at o simple ha kasing pakibat, ala naman makibalo. Sakit kabuntok. King kakaisip nung kapila niya datang iti. So that's already a sign. Anya very clear ya, nya nung ati magsabi kay katamo na king makanining banwa, datang ni nga pong Ginoo, or yun na rin ngayon, etc. Eta mo bahalo ng kapilan. Because it's very clear. Only that even the angels, only the Father knows nung kapilan datang ining end of the world. At nung makanyang pala, ang timong talasal pantaya, sasabihan na kay katamo na etamo, nakatamo dapat i-paralyze. Ay nakatapakimutan ning kay katang takot. Kaya ning end times ay ni. Lalo na po tang datang nalapin din ning sasabihan na ning apong Ginoo tungkol kareng ayon o cosmic signs. Sasabihan na ning Ebanghelyo. Kailangan na manatili kang matatag at masikan ing kasalpantayanan kaya. The end of time will mean what? It's the triumph of God. Itingtalnan mo. Eka masyadong lalawi kitang gulo o cosmic changes. Ing isipan mo po tandatag ing kawakasan, apining tagumpena ning apong Ginoo. Therefore, no magtagumpe ng apong Ginoo, kayapan. Sumangid na ning kasakitan na ini, sumangid na ning kagutgutan na ini, goodness reigns. At tandaan tamo po na yung apong Ginoo, metong yang malugod na Diyos. Aburina miligtas tamongan. Anya po sabi na pong Saint Teresa of Jesus, in-urge sasabihan na kay katamo, and I want to quote her, let nothing disturb you, let nothing frighten you. All things pass away. God never changes. Patience obtains all things. He who has God finds he lacks nothing. God alone suffices. Kung naiisip niyo po na ingyato, mitatakutan tamo, istong isipan mo na in end of the world, makatakot siya keka, misip ka. Bakit? Pota kasi tambihe mo kasalukuyan. Compatible. Ketang malyari. Meaning, compatible kimbihe na ning ginutamong Yesu Kristo. So datang end time, dapat excited ka papin kasi kalwa tayang paninayan ng end times. Wari, bala mo mawari, datang itampe kakaluguran mong tao, amalwat may walay keka. Then here comes the Lord. Ngayon imitakutang kaketang tao ngay tanong, ating kagagawan, palso. Kanyan, mga nervyos ang ka. Lalo na nung ating kagawang monkey business or whatsoever. Na makatuon o makabase ketang expectation na keka. Katulad ng mga expectation na ningapong Ginoo keka tamo. But the good news is, nung makanyan man yung panamdaman mo, nung ating takot yung panamdaman at akakit mo, wapin, imbiye ko,
payata compatible ket ambie borini nga pong Ginoo ating kapang panahon. There's time to change. Remember, we really do not know the end times. And what is important is, kabang paninayan tayo ni, we have to be actively waiting. Actively waiting means, gagawan tamo itang dapat na ayon ketang kaburyana ni nga pong Ginoo. I Santa Cecilia, kay katamong patron na pagmasosyan ngini, kay katang Santa pagmasosyan ngini, yung pamaninayan na kapamilya tayo ng pamagdawon, naking kaya sarili, yung kayang bihe, yung meto yung pong virgin, and up to the end, ating mikiburi kaya talagang pakasalan de, pero bisa, uling ginawo na ng biyena, king Diyos. Kanyan dyan pang petere, minatilia pa rin. That is her way. That is her expression. That is her way of waiting. Kanya, ikit ni ining triumph, na ni nga pong Ginoo. Ita mo kaya, nano yung gagawan tang kapag sa diyan, kimpanyatang na yung kawakasan. Sana lawen tayo yung biyata mo, lalo na po, yan yung daratang tutuking mag-umpisa kayong Domingo kanyan, mag-umpisa na yung Adviento. It's a time for us to reflect, migunam, matlawan tayo in kekatang sarili, na makaayo niya ba yung biyata mo, ketang burina ni nga pong gano'n. Nang sa gano'n, datang niya maning panayan tamo, we're always ready. Ready to meet Him without fear. Amen.